biyag ti tao. Ay na, Manang Loida, nasaya at mata nagbakasyon kaan. Kailiw da kan kahit. Kimutong ka Ay na, kasano ajak kumutong ka narikat ti trabaho ijay abroad. Ken kanayon ti puyat. Ken agday-dayetak. Taadun ti maiparit amakan kanyak. Sana bali aking mutong ka, taado umutan ti kwartam. Ado pa yan ti sanikwam. Bunga tinagbambanugak ijay abroad ti adu atawen. Kung nga rod Manang, nagagat ka nga main. Di mo pa'y nasangon tinakiasawa, gapu iti katatrabahom. Wen nga rod. Ay mo kiladay ta. Urag bakbakit ka nabalasa nga tadda kami matakakabsat mo. Ken adda dagiti kakaanakam. Di da ka baybayan, Manang. Ay, saan pa'y muki di anala daw ti amin, Fred? Anyat kahit mo asaway. Mabalin pa'y makiasawa at no kayat ko? Ay, sanan. Mangalala kalay ti sakit ti ulom. Apo iti ko nam ada pa'y mang seryoso itikasken ka nga adan edad na. Awanon. Iso asanan. Ta sigurado ati sanikwam lang ti kaya tendaken ka, Manang. Awan ti mang seryoso kun ka. Ay na, thank you kadagiti pasalubong mo kada kami, Manang Loida. Ay na, nagustuhan nila kay ko ti sapatos na. Ganure dagiti kakanakam. Nakayatan da dagiti intad mo kadakwada, Manang. Ay, awan anyaman na, Remy. Akat, kumustan ti panagadal dagiti anak mo? Ay nak, mayat kanayon ko nga ron nga ibaga saya atin datag eskwela. Tadda ka pa'y amang tulong kadakwada. Di mo nakagraduaran tay inauna nga anak mo. Ay, uwan Manang, adan trabaho na. Nasaya at nga ron no kasta. Tangay adan trabaho na. Ay, kay supay latimang tulong kadagiti kakabsat na atan Diya ko nagsubli diya abroad. Bumakita kon, nabannog akon nga agtrab-trabaho. Ang ginanaak meten. Ay, kwa, basit mo nga mintisweldo diya ka anak ka, Manang. Sana bali, tadamat tayo dua abay kirim. Kan tayo minimart mo. At dapat tayo pwestom itinatnatang kan pruta si Jesentro. Matulungan pa mo siguro dagiti kakaanak ka, Amo mata marigrigat kami laang, Manang. Makipurpur diya kami laang. Naimbaglakan ka at agsuswerte ka. Nalukay asumang bay ti kwartakan ka. Naamo ti kwartakan ka, Manang. Ay, sana pa nagimot. Ading ko di kay kumamangnam na malatan iti maitid ko kada kayo. Tanay, masapul met. Ayor nungak ti panagbakit ko. Nang nangrunakat ni awan asawa ken anak ko. Sana problema day tamanang. At dadag iti kakaanak ka mamang taripaton tuken ka inton bumakit ka. Saan da ka matabaybayan? Kanayon ko nga ibaga day ta kadakwada. Remy? Isa pang asim ka di amanang ko. Di ka umamang tultulong kada kami. Nang runa dagiti kakaanakam. Umayak man, Manak. Sumrik ka, Fred. Ay, agya Manak-Manak Ay na. Umay ka. Agbayad nga minan iti tuition pidi ka anakam. Kinay, si Kamel namnamaan mi makatulong kada kami. Sa nabalay ta, umadanin ti panaggraduar na. Pasensya ka na, tanay. Awan makukwarta mi ngamin, Manang. Awan pakipordiyaan. Awan pakipordiyaan wenno masadot kang agtrabaho, Fred. Sanaga po, tanagagad asawam ngagtrabaho ket sumadot kameten. Apay, di ka maasya ni jay asawam. Nagkutong, gapo iti katratrabaho na. Ken sanaga po, tasyak timang tultulong iti anak mo nga agadal ket ipanamnama mo't aminin kanyak, Fred. Nangruna ket dya ko nagsubli jay abroad, Fred. Agfurguda kon. Tasi kaswekon dagiti business ko dito ano sa mo, Manang? Taumadanin ti pa nagturpos dya ka anakam. Ay, sana ka na imot. Amom day ta, Fred. Ngam narigat mo't ano ka na yun namang namnama ka kanyak. Agtrabaho ka? Di ka agpatay-patay ading ko.
Ta sika ti lalaki. Sika kumati ad-adda nga agtrabaho. Saan ket ani bakit mo? No kasta, saan pa'y nga amo dagiti kakabsat mo ti maipapan ka data? Saan pa'y Eric? Ang ibagak tumatlaan? Kasano mo, di da kaya't makinobyo ka. Sapay adayong ubi nga kamsi ka. Kaya't dak nga taaparakan ka. Saan nga isuda ti agdesisyon para iti dayta? Siyak, Eric. Iso adi ka madanagan. Siyak ti makaammo ka dagiti kakabsat ko. Awan pakibiyangan da kanyak. Tabiyag ko daytoy. Dinagaskan manong Fred, tagkuyog ta na mapanidjibalay ni Manang Loida. Rumwara ko man, nga madakamutan. Ay kaya mapantang harudan. Anya nga tatibaga ni Manang, apay papayaban na ta. Apay di na imbagakan kaya. Ada ka no yung amuna ka data. Ni, awa mo yung bagbagana. Asino ka nungay, Manong? Daka mo, di na imbaga. Iso mapantan. Tapno makita tati bagbaga na atao. Nasaya at tada kayon, Fred, Remy. Inayaban kayo, takayat ko ayam amo ni Eric Anobio. Ha? Naimbang nga orasyo, Manang. Manong. Eh, nobyo. Apay, adaya nobyo Manang. Ni Eric nga rod, nabayagan nga agayan ayat kami. Nasurukan ang makatawan. Ket sapay ko maawat yun ni Eric nga agbalin abayaw yo. Plano mi nga minon tigkalaysa. Anya, ay Manang, di ka agdardara sudos ang makiasawa. Tanay, adayaw nga ubing to inubyom. Masiguradong marad, adi na kan tulukwan. Nasingpot ni Eric, Fred. Di nan tumaaramid ti kasta kanyak. Mabalin akasarita da ka asaan ang nakasango to'y nobyo, Manang. At dala ibagamikan ka. Manang Loida, saan na masapol ang makiasawa ka tabakit kan? Dandani ka nagsenyor. Wenmat ngamin, Manang. Amangan magladingit kan tulaang. Ta sigurado nga isukat na katinubyom. Tani, adayo nga ubing ngamsi kaday dya alalaki. Nuararigan kasla anak mon. Ay, di yu kumamot pagpanunutan iti dakes tinubyok, Remy. Tanasimput ni Eric. Di yu kumamot kidngan ti tao, di yu mut unay am-am mo ti ugali na. Ay ayaten nak tinubyok. Tilasan ni ko ang tikinayat da dya lalaki kun ka, Manang. Imposible nga agayat dayjay itikasken ka. Ay. Sinamkit din, Manang, tanasapa pa ay. No di yu kayat ni Eric para kanyak ay katsanla eh. Ngam di da kumamot lapdan iti kayat kong aramiden. Ay ayatek ni Eric. Ay ayatan nakmet. Agin inayat kami. Kat awan makalapad kada kami iti anyaman na plano mi. Napatag ka kada kami, Manang. Iso ang namabalin. Di mi kaya tamay sagmak ka. Awan ti pakaisagmakak. Tanasingput tinobyok. Ken maysa no talaga mutlaan napatagak kada kayo. Suportaran dak iti pakaragsaka. Saan kit di akasta? Siyak, ti masaksaktan iti kastangar aramiden nyo. Kasano nga ro din, Loida? Amangan no sana matungpal ti plano ta panagkalaysa. Sandak mo't akayat dagiti kakabsat mo. Saan nga isudat ti agbalin alapad iti panaginayat wenno panagasawa ta, Eric. Awan karbengan da amang lapad ka data. Loida. Agkasarta latta. Kat no di da dumaray iti kasarta ay makamuda. Basta aramidin ta ti rumbang para iti pagsayaatan ta. Planuan ti panagkalaysa ta. Agyaman ang itinalaos sa panang ipatag mo kanyak, Loida. Ay ayatan ka. Nakarkaro pa'y kanyak, Eric. Sapay kuma, tadi kan tumaapektaran iti anyaman namang mangig mo. Nairwama kong, Loida. Adon tinang nangag kuma ipapan iti relasyon ta. Ado pa'y dagiti mangupupay kanyak, ah. Apay kano asikapay lati nayat ko. Ket kaslananang ka kanon. Ay, uresyak. Upayan dagiti kakabsat ko. Ngem, palpalabasik latan iti may sa alapayag ko ti anyaman na manggag ko. Ngamin, talaga nga ay ayatan ka. Uwen,
Di tayo kan kanot yung anyaman nga ibagati tattao. Tinapatag. Agin inayat tadwa. No kasta, desidido kan ang mga sawa, Manong. Wala din ko. Pagsasaritaan tayon, kasarmi ka ni Loida. Tapno makapagkasar kami. Kat agden na kami matan. Ay katala makamu ka nga rod. Tano siyak, saan nakakontray tiyan yaman na planom? Suportaran ka kidi. Agyaman nakadin ko. Ibagak to ko ni Uncle Julio. Taiso ti kadwa ta adumanon. Naimbag no kayat na. Kat di nansamot kayat ni Nana Loida para kan ka. Awan mo't sa bali ako yugon ta. Isulang mo't ti ulitag ta dito eh. Tana sa apatakat nga rod ana ulila. Sa bagay matkit di Ay na, masapol pa'y dumanon-danon tayo aya. Hindi kay pailag din na. Ano lamin dita danon-danon ire. Tapno agbalin aligal ti panagden nami Uncle. Wapay nga mina, dayjay pa'y laloy dati na piling nga sawaan. Nagano di tama balasang. Kasano nga ro na may payan na kahit anak ni Loida ngay. At kaslasan matan nga binulan. Ada plano mi amangampon kamin to itiagbalin nga anak mi, Uncle. Sa bali lang tatayag taon kan ka. Basta dumanon tayo, Uncle. Ibagayo, no di da kami kayat ako yugan. Tagsapulak iti sa bali ako yugan mi. Malala, kuyugan kayon. Uray mapilpilitan na klaim. Kuyugan kayo lata. Manong Fred, pagsasaritaan da ka nun ti kalay sa daman ng Loida kan Genobio na intun bigat. Mapan ka? Jakab mo, Rime. Uray siyak, agal alanganan nak. Madingamin tiriknak. Ay, kanya nga tatimpak pakanday di alalaki itikab sa taya. Ay, jakam mo Nukaan abimakit ni Manang isumot ti panangasawanan. Huwag ron. Amok tuumot la dya sa nikwala ni Manang Loida ti kinayat dayjay alalaki kenkwana. Lakit di Imposible ngay ayatan na ti kabsat ta. Jakpat dyan day tamanong. Uray asino saan amamati iti dayta. Nagbakbakat iti abroad. Sa itata nakapundar iti sa nikwana. Sa bale ti agnomar. Ay, wan nga rod amanong. Imbes na kakapsat na tagnomar ka dagijay. Saan? Panakirelasyon mo tun. Ay, mananggundaway kidi dayjay lalaki Imbis adata ti mairanod iti kwarta ti kapsat ta. Hanggang saan? Tama ising-singit na dya lalaki. Nagswerte mutan ngay. Apay, sigurado ka ti kapsat mi, ti kayat mong asawan si ka Eric. Uwan Manong, ay ayatak ni Loida. Saan lang ata atay sa nikwa ti kapsat ko ti kinayat mo? Di mi nga minpatyan nga iti kasta nga edad mo. Ket ag gusto ka iti adayo anatataengan nga musika. Nakasaganak amang ipanagnak iti nalaos a panagayat ko iti kabsat yo Manong. Awan kinapudno ti pampanunutan nyo. Kata! Uwan Manong, ay ayatak ni Loida. Ket saan nga umdas atubang ti age gap mi. Ibagak ti agpaisogon ka Di ka ko mamasaksakitan, Eric. Ngam da ito itagpaiso. Saan mi akayat ti kadat nobyo ti kapsat may? Ha? Nangruna. Ket kasken ka ti kinaubing ti napili na apakirelasyonan. Dinto nga talumdang ti kapsat mi iti dennam. Di munto nga ta pagsangitan ni manang ko. Saan to apulos Manong? Jak kabaylan nga aramidan ti kastaken ko na. Ngamin ay ayatek unay. Di mo man sang kaulit nga ibagaday ta. Nauray asino, awan mamate. Imposible day ta nga ibagbagam. Ay ayatem ti kwartaken sa nikwana isut amok. Ha? Saan apun na day ta Manong? Pudno, di ka managindidi. Iso ano siyak ti sika. Sinamon ti kapsat may. Tasaan da ka amaawat a para ken kuana. Agyaman ak. Nalpasan ti kasarta, Eric.
Uwan nga Rod. Ngam, apay nga agsakit kamot tan Lloyd ha. Ay, wan nga Rod. Ang ambanog ko la siguro da ito eh. Alang nga Rod. Agi na nakapailaan. Kasapulam siguro tinaan-anay nga inana. Siyak pailaan ti makaan mo kadagiti negosyo ta. Ala, ano sampay lang nga Rod nga asikasun Eric. Ay, pasensya kan. Awan ti rumbang nga ikidamam iti pasensya Lloyd ha. Ngamin, agasawatan. Agtinulong ta iti rigat kang ginawa. Manang Lloyda, kasanungay, agbayad manan iti tuition di ka anakam. Fred, saan ko napagrebengan ti kasapulan dagiti anak mo? Gaputan na kay asawa kan, kasta? Ay una yan. Gapu iti dayja lalaki, nagbalin kan nga imot. Ay, sana kasta, syempre. Sana ko nabalasang ading ko. Kan bumakit akon. Kan awan ako ni Jay abroad. Mabalin ka di. Si kamot tunta diskitar iti para kadagiti anak mo ading ko. Awan nga rod mastre kan at trabaho manang. Naimbagkan ka taado ti pagtaudan ti kwartam, taado mo ti business mo. Bastawan pa lang maitid ko king ka. Tani, adda naggastusan mi. Kan kastoy masakitak. Iso pasensya kan, Fred. No kasta. Pati sika? Saan nga inik ka ni Manang iti kwarta, Manong? Saan nga rod? Iso maditirik na. Manipod na kay asawa. Nagbalinan nga imot. Ay, kinunampay. Kimirmut-mutan. Siguro sugsugsugan di asawa na. Kasta nga rod ti atap ko. Iso ariribok iti pamilya tayo dayjay nga Eric. Manipod dimtang. Imadayon tirik na ti kabsat ta kadata. Ay, wan nga rod Ang masakit samot ni Manang. Uwan nga rod. Ay, amangan mo't no saanan nga agbayag dayjay Manong. Tay di pala dayjay abroad nga agsaksakit kat. Jakab mau. Jak tinamagan no nagpa-check up unoan niya. Napukaw nga minin ti gaanas ko. Amangan no dandanin ti apit ni Manang Lloyda Manong. Asin nunto nga iti mang tawid iti mapanawan na asanikwa. Alangan adya asawa na. Naglalaingan na ngay. Kapilitan ata nagkasardamot Manong. Ay uray pay. Sana mabalain. Anyat mariknam ay manang. Ken anyat po na ti doktor. Ay na, adumot ti timpura sakit ko, friend. Ay, jak ngamin nagpa-check up ijay abroad. Ay sos. Komplikasyon nga roda na. Ay, huwag nga rod. Jak samot agpaot dito'y lubungan. Ala, tada kami ngagkabsat ti mga sikaso kun kamanang. Di na kabaybayan. Nasaya tadakan, Eric. Di kan sumrek dito'y balay ti kabsat ko. Tainruar ko amin na nagargarit mo. Ha? Apa yan nga Manong? Da kami ti mga sikaso kun ni Manang Lloyda. Agawid kan, tadakdakkel ti karbengan mi ken kuana. Anya? Alan, ingkan, pumanaw kan. Pangaasim, tadi mo istresen ti kabsat may. At adda nga agsakit no makita na asaan tayo nga kikinaawatan. Isu apumanaw ka pailaang. Ket di mon pakibiyangan dagiti negosyo ti kabsat may. Da kaminton ti makaamaw. Naikarga akong dagiti kagawaak diti tricycle Manong. Ala, mapantang arudan. Ay wen, nagpakada ka iti asawam. Nga ijay paila balay ti kabsat at ipagyanam. Wen Manong. Intang arudan. Tapno saanan nga agsublit ay jay nga Eric iti balay ni Manang. Data ti agdagan ijay. Tapno datanto ti agnumar iti mapanawan ti kabsat ta. Tanay, marikrik na. Kat saanan nga agpaot di kabsat ta. Tanakapsutan. Ay na barok, di mo unay partakan tagpataray. Di tay magdardaras kat. Unmat nga min barok. Inayadam ti agpataray. Kan di ka agubertik ata delikadaw. Ay sus, andadra ka masabot tayo. Apay gaya pinanawan dagmatan, Fred Rayme. Tiabog,
Siyak ti umo na abatay. Himjak ni namnama akas ti pagbanagan niyo, kakabsat ko. Hindi ka unay at ladingit, Loida. Taamangan na makapadakas kan katikasta. Awanan dagiti kakabsat ko, Eric. Pinanawan na ko. Ay, talaga kasta. Awan ti makaibaga ng pagpatinggan ti biyag tayo. Taamin tayo kat matay. Awan matkit di ang aman yan. Nakalaat mo ti ipupusay dan. Imbati na kon akabsat na. Agyam anak, naimbagan kamit langin, Loida. Bakit? Uwan nga ron. Napigsaak man nun, Eric. Kat agyamanaken ka. Ngamin, naanos ka ang mga asikaso ta kanyak. Nang runa no adda marikrik na. Pagrabangak day takas asawa. Uray ado ti mangibagbaga asaan ta nga agbagay. Ipakita klata no kasano ti kinapatag mo kanyak. Patpatgan ka. Kat agtali na ti kinapudlok kan ka. Agyaman na, Eric. Talaga apinaniknakam ti kinapudno ti panagayat mo. Kat ikararag ko iti Diyos. Asapay la kuma, tagpaut pa'y ti panagbiag ko. Tapno makadan nakapay iti mabahihag. Ay ayatan ka, Eric. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Loida. Biyag ti tao. No kasta, talaga baknang dyan na bingwit mo, Bogi? Wendan ver, dakkel ti balay da. Ado ti lugan da, kan ado ti negosyo da. Wow, mayat nga rod no kasta. Sige, lalay nga mga rod ha. Tapno makaornong ta. Ang aramidag ti kastoy, gapoy tinalao sa panagayat ko kan ka Denver. Agyamanak, kat ikarit nga ayatan ka kanayo. Basta ipaay mo mat amin nakidawagkan ka, ha? Wan Denver, di kan to plus pa ayan, itanyaman nakitaw mo kanyak. Nga uray anyat mapaspasamag. Okay. Bye, sweetheart. Iha, asino ti kinasaritam ti cellphone mo? Di ka di ibagbaga manobyom, anaam-am mo ti social media. Owen, mama? Dan, kita mantaladawad na iha. Mabitaang mama ah. Oh, ato'y mano? Gwapo san ka di, mama? Wen, gwapo. Nagkinis ti kudin na agam. Apaya kaslan naka-lipstick mat. Talaga a red lips to'y boyfriend ko, mama. Nagtangos ti agong na. Wen nga rod, kan nakapudpo daw. Wen no, dadara na foreigner. Jaklam mo, mama. Nakita kayo ni ti personal? Ang mga no itiladawan lang mat na po daw iha. Nagkita kamin, mama. Kat talaga na po daw. Natataer pa iti personal ngam itiladawan. Kastaya. Alakit, enjoy ti kaadat nobyo miha. Basta gananat ka lang. Amo matidakas kan nasayaat. Iswa di kag dardarasudos. Amamwam pa yan na imbag tinobyong. Di ka basta agtalakad agos. Wen, mama? Anya trabaho na? Kwa. Construction worker, mama. Anya? Uray sana baknang ni Bogart, mama. Ay ayatak lata. Uray anya pa iti kasasaad na itibiyag. Ayatak tulat ta. Iso lang amin tinakarik na iti kastoy. Napadas kun tinakinobyo iti pada tayo abak ng sana nagbaligi, mama.
Sige, makamu ka iha. Desisyon mo dayta. Ang palagipan kalata. Iha, di ka unay agtaltalag. Nang runano nabit kayo pa yan nagamam mo. Tanarigat ti mailauan anak ko. Wen mama, katagyaman na kiti pang magpagayo. Hello, Mercy, honey. Mabalinta ka ditag kita. Oh, sure, Bogart. Kano? Ita ko man. No, adawayam ha. Ada kami dito'y plaza ita. Sige. Sa di no ti pagkitaan ta. Agrupo ato kadagusin. Siga, no, ada mong amayat apagkitaan da. Sige. Intamangan iti restaurant. Tamangan ta kabayatan ti panagin inistoryata. Sige nga, Rod. Pagyaman na ka. Bye, honey. Denver, umay ka no dito'y plaza. Kasano nga Rod? Agsinatapay lang nga Rod dito ha? Agkita tanto manan, no nalpas kayo na nagsarita. Lalay nga ha? Sige, mapanaon. Agda problema ka, Mercy, honey. Anya day ta, honey? Masakit nga ninanang ko. Kat masapol ang may pa-check up. Ngam, awan kwarta mi apagpadoktor na. Anya? Apay, anyat sakit na. Ado, honey, agduduma. Ada sakit na iti puso, gan ada bukol ti dalam na. Anya? Apay, manuti ka sa pulan na. Diyak nga rodam mo. Sapay nagnina ti check up. Ta i-private ko kuma. Mabanog namin nga agpilay ti public. Ngam umda siguro ti 10,000 pesos. Sige. Tamang tedak iti pagpa-check up ni nanang mo, honey. Ha? Mababay na ko na yan kan kahani. Kanain ako magtangik ka ni ti kwarta. Ngam siya. Awan pa'y mait-itad ko ken ka. Nakurapay ak lang amin, honey. Sana problema kanyak dayta, Bogart, honey. Basta para kay ka, kan para iti pamilyam. Nakasagana ak amang ipaay. Oh, agyaman ak, Mercy. Iso nga inayat ka iti husto. Kapo iti dayta agalag mo. Nakasingsingpot ka unay ang nobya. Oh, ayatan ka, Mercy. Ayatan ka mo, Bogart. Wow! Kwarta man na dagos. Bogi! Katuan taga-sano? Nudyak mapagkandi kayat mo. Sinaanak mo to dagos. Unay ka na ya. May love, Bogi. Saan ka diya tila isid-sidir mo? Love na love ka. Tandaan ang dayta. Mas love na love ka, Denver. Diyak ka ba ulan, ti may sinakin ka. Isang pang asim. Di na kumamot sinsinaan. Aramida, kin ipaay ko amin apagayatam. Di ka matatagan. Di ka natusinaan. Tanatulog ka niya. Malaksid no nasukir ka. Di ka tusukiran ng pulos, Denver. Promise. Agbali na ka natulnog ken kay tagnanayon. Aramid ag amin na pagayatam, Denver. Manong, delikado ter aramidam. Kasanon numamuan ni Manang Mercy ti maipapanitikin na taom. Ay na, di nang tumaamuan dayta. Basta di mo ibagbaga. Kan may isa, adayo ti ayan ni Mercy dito lugar tayo. Ay, siyak ti makonkonsensya ti kastangar aramidam, Manong. Kaasimat ni Manang Mercy. Sapay nagsingpet. Katluklukwam lagayam. Sinaam nga minan day dya, Denver. Di na kontra-kontraan si Kaaysa. Taamang nga noan niya ti maaramid ko ken ka. Ha? Amumot ngay ayat taglaunin ni Denver. Ngumapay ang kastaka. No talaga mutla na patega ken ka akabsat mo. Suportaram amin ang pagragsaka. Nga uri maditer aramida, Manong. Basta aramidak ti amin na pamuspusan. Tapno agtultuloy ti relasyon mi kina Denver. Ni Manang Mercy ti pakasyak, Manong. Kukwarta am laeng kapoy ti day dya lalaki. Basta gulimag ka. Padasam tagidanon kin ni Mercy. Tadangkas ka kanya. Nasay-saya at lang aglinipatan nga kabsan no traiduran na Aiza.
Kasapulak ti kwarta bogi. At dagatanga. Ha? Sapay ba city customer ko itay? Bas city kita Denver. Kat, agdiskital ka. Nalaing ka ba't agdiskital saan? O sige. Tama pa na kaya lugar da Mercy. Kasta! Dayta ka, tingay ka tuyang ka. May salasaw. Aksyon na madagos. Amumat ngay etan ka Denver. Di ka mabalin apaayin. Agyaman bogi. Basta di isuksukat Well, promise. 10,000 man ang tika sa pulag bogi. Ngano malayo nam. May mayat manang. Apay nga itakalangaw, may. Or-orayin da ka idi na minsan nga aldaw nga maawan ka. Kanayo na tsak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, Mercy. Busy ako iti napalpalabas nga daw. Agparigat ngamin ti signal, iyayan mi. Ay, kasta ka di? Busy ka kadagiti tarakan mo ababoy? Uwan nga ron. Naibos pa yan ti kananda. Awan maigatangan. Ala. Aywan, kumusta kaya man ti inam? Naipa-doktor mo? Uwan, Mercy. Kat nagaduman ti agas na. Kurang jinted mo. Tanagngi na mo ti agas na. Ay. Nagado ti paggastusan, Mercy. Agas ni nanang ko. Kanan dagiti tarakin ko baboy. Awan pa'y masidsidan. Awan man gayang bagas min. Ala. Tamang tedak to iti kwartam. Tapnusan kan nga agaburido. Agyaman ang Mercy. Talaga naggastak. Takaskan ka tinagbali na nubyak. Mabitang nga rod. Taagpaluto ak itinaima sa masida apang rabyan tayo. Kuha Mercy. Agbiyak matila ko man madamdama. Tawan ka doon ni nanang ko ijibalay. Anya? Ala, kunak man noon yan ka. Pasensya ka na talaga, Mercy. Madanagan na kami noon ka doon ti inak. Amumad nga darikrik na anak. Malala. Kastoy laangan. Duata nga agawid ijabalayo. Usaran tan tilugan ko. Tapno maamamok matiinam. Kan makitak ti lugar yo. Ay, kuha. Saan pa'y lang ita? Tanarigat ti kalsada ijayan mi. Adda mapag na. Sana makadanon ti lugan. Anya? Nasurok a 2 oras ti mapag na. Kan awan pa'y pangibat tiyan ta iti lugan mo. Amangan mo takawan da. Adayo ti mapag na, Mercy. Kasta karigat ti kalsada ijay lugar yo, Bogart? Wan. Bambantay ngamin ijay lugar mi. Motor lang ti makadanon ijay balay mi. Man-manumot ti motor ijay. Ay, sayang. Kunak no makapasyara kun ijay lugar yo. Inton makalsada ti dalan mi. Tauray kanayon ti papan mo ijay, ha? Akit kasano nga rod? No agawid ka ita. Marabyan ka, ha? Sapay ko nam. Adayo ti mapagna. Sana bali, Gumatahak to ni ti flashlight. Ala. Sa paam tulangan ti agawid no bigat. Ay, sana mabalinani. Awan ka doon ni nanang ko. Sige nga, Rod. Agmerienda ka pa eh. Sakan to agawid. Sige. Tagpa isagana at iti merienda. Manong, imawag da tatang kananang. Abang imawag da. Kwarta manen, ti bagbagadan. Agpa-check up ka no ni nanang. Takimaro ti rikrik na iti tiyan na. Kan kimaro ti gagatel ti bagbagina. Di da ngamin aywanan ti bagida man. Sano agsakit da? Da tao tinamlamaan da. Nabayagan adi mo pinawitan da nanang, Manong. Manipod dimteng da dya Denver itipyag mo. Nagbalin kan akirmat. Ha? Tulungan na kumamat Tabasit lang matisweldo kiti pagtrab-trabahwak ka sales girl. Kaasimot na kiti dadakkel ta. Awan kwartak ay sa. Pangikik ka iti masapsapulam iji parlor a pagtrab-trabahwam. Ni kadilatan Denver ti supsuportaram. Di mon malagip apurwakan dagiti dadakkel ta. Hoy, ay sa. San man ang tila ibagbagam? Awan bibiyang mo. No sa dino ti pangusarak iti kwarta. Tapagbampanukak day jay. Manong. Manlakibiyang kalaunay. No kasta ka matlaeng, pumanaw kan dito dagus ko.
Sumambol ka niti sa bali apagabangam. Basit ti sweldok manong. Saan nga umda sa pagabang ko? Kan igatang ko iti kanak. No kasta nga ron, di kagpakalaing ay sa. Di nakpakibiyangan ni tar aramidek. Tabiyag ko daytoy. Nawatam? Bogi, umutang kay ti kwarta kin na Mercy. Tapagpuunan tayo ti negosyo. Ha? Anya ko negosyo? Agi patakder tayo ti minimart, ijay lugar mi. Napigsat ti kastay siya. Tado ti tao. Kan igid ti kalsada ti balay mi. Anya? Tapno at damit makuna pagsapulan ta. Narigat po no ka na kayong agdaw-dawat ta kini Mercy. Manungay ti utangit. Ore, 200k pa lang. Tanayunam tumanen no agkurang. Nagdakilagatan, Denver. Ore, at utang mat. Ore, bayadan tanto mat lang. No dan kita ti minimart. Kan mabalinta ti agipatakder ti pakanan ti abay na. Denver. Agpakaasi ka kini Mercy. Di bali, tabayatan tanto. Sige padasik no da maipautang na. Agta, nakabakbak lang dahi dya babae. Basta lalay nga ma. Tapno makautang ka, Bogi. Nagdakalagat hadut utangan, Bogart. Apay, pamusarami ti kwarta. Pagpaopera ni nanang ko, Mercy. Agpakpakaasi ak. Kung saan ang maopera ti inak, ang mga no ipatay nanday jay. Anyat maoperakan ko na. Kidney kan dalam. Kan adapay ikatanda abukol iti tiyan na. Anya? Mercy, pang-asim ko ma. Uray inutak to bayadan gan ka. Promise. Agparinto magakit sa sangwana. Ay. Sige. Tumakder ka ditan. Pautangan ka, Bogart. Agyaman ak, Mercy. Nagsaya at kaanobya. Oh, talaga naglaing ka, Bogi. I love you. Oh, Denver, I love you too. Oh, at dito sa ribo, komisyon mo ay mutang. Ha? Kat kasano? Hugyamon tagparami di plano? Wen, isumagawid aki siya lugar me. No kayat mo, sumurot ka. Ha? Agpaiso? Ikuyog na, Denver? Wen, agbiyahe tayong tong bigat. Umarbangon ta. Agkita tanto ya terminal tibos inton parbangon. O sige, Denver, kaya't ko. Tapno, makapasyarak matan ijay lugar yo. Ay, sang! Apay ngagsangsangit ka si Mang Patmanong. Ni Denver, inururay ko dyan terminal. Gimjak na uray. Inalilaw na tawanan ba yun? In-block na pa yun ito social media. Anya? Sabi nala na ti kwarta ngayon utang me. Dakilagatatay dyan. Kasano nga ro daytan? Diyaga mo taramida kaysa. Diyaga mo ti pagsurutak kini Denver. Nabayag samot na di kay nagkita iti nobyong iha. Tsaka mo, mama. No ibagak ti pa nagkita mi. Nagadua rason na. Anya? Apay ngay. Ada ka di sa nyo nagkinawatan, iha? Awan mo't, mama. Iso ang mas daawak no apay kasla nagbalim ni Bogart kanya. Manong, nakitam ka diti nag-viral iti social media. Ginaambo siya alugan. May sa ni Denver ka dagiti natay. Anya? Mabit lang ta ipasakan katabuyaam, Manong. Mercy, imayak. Tumayak agkid daw iti pumakawan kan ka. Ato tinagbasulak kan ka, Mercy. Ha? Anit kit mo sa wen? Kan, apay nga itakala nagpakita kanya. Gampang ka, mababain ako na ikan ka, Mercy. Gapu iti inaramid ko. Inaramid mo nga?
Sakbay ang ibaga. At dapat ipudnukin ka. May papanitik kinatao ko. Ha? Sorry, no nagpampamarangakin ka pudpudno a lalaki. Ngam kinapudno na. May sak abading. Anya? Pakawanan na ko, ma. Nagbaso na ka. Inaramat ka lang para iti inayayat ko anobyo. Sorry talaga. Anya? San ka ngay ayatan? Tagbada ka lalakit pakarik na ak iti ayat. Awanan ka itibain. Nagtaltalagak iti hustukin ka. Ngam, pinangnamnaman aklagayam iti awan. Anyat klase maparswa, Bogart! Pagawanan ako, ma. Aminado ang kiti nagbasulang. At pagbababuyak, dayta. Isa nga imayang. Kat dyan ang utang ko kwarta. Nakasagana ka mang bayan. Basta inutak ka bayadan. Bayadam itan tinalalam ak kwarta kanyak, Bogart. Tanud di ka agbayad. Paibalod ka! Anya? Manong, okay ka kadilaang dito'y pagbaludan. Sa anak nga okay dito eh. Yung ano sa kuwan. Tapno may kaharap tinagbasulag. Maasyanakan ka, Manong. Awan mo't maramida. Awan ang mo ka pangalaki ti kwarta pagbayad mo iti utang mo. Basol ko matlang. Nuapay ang kastoy tinagtumpalag, Aiza. Nagpaituraya kiti nalaon sa panagayat ko iti tao. Asaan mat ang mga ayat kanya. At naramid ko tinanglo ko iti pada ka tao. Kapulaang iti kinamaag ko kan ayat. Daytoy ti ibagbagakan ka iti, Manong. Di naktumot ngamin dinangag. Wala ding. Sorry ha. Magyagdamag kan ka iti. Pagbabawi ngam nalpasan ti amin. Isang anusak tagtalay na editi pagbalutan. Taapitak ti bunga ti aramid ko. Ading ko. Biyag ti tao. Api ka kastatarupam sa manta. Stress ka man iti umadan nga exams tayo. Ay, wan nga rod. Diyak ngamin amo no pangalaak manan iti pagbayad ko iti matrikula tayo. Ay, mawatan ka, friend. Ipadas mo man ti mangibaga kini antim nga kabsat day di tatang mo, Ay, kapilitan na kasta, Anyangay kat iso dalaang mati mabalin ko apagkamangan, friend. Ay, pasensya kan, friend, ha? Awan mo't may pabulot ko kain ka. Okay laang. Maawatak mat. Padasak ti mangibaga kada antik. No, awan na talaga. Baka mabaling nga advance ka pa'y kada boss mo. Kababain ka dagiti amok. Kanayon nga ag-advansak. Mabain na kun kadakwada, friend. Auntie, mabalin ti bumulot kada kayo iti pagbayad ko iti tuition ko. Saan ngamin nga umanay dyan na urnong ko iti sweldok. Akas katulong. Tado mo tinaddo maapaggastusak. Ipapilit mo kami tag-eskwela. Kitawan lang arot ti pag-alami ti pagbayad mo. Makiasawa kan. Tabno at damang pakankin ka. San ada tao akanayon ti burburiburam. Tatata na taengan kan. Isakad mon ang agmaymay sa ti kasapulam. Pasensya kayon, uncle. Amuyo matada kayo laangan ti pamilya ka mabalin ko apag kamaangan. Nuapay mo't ngamin ngay bati na kayo ni nanang mo. So natay ti kapsat ko.
Gapo, iti sobra ala dingit na. Di ka nag-eskwela, tabaka pumada kan tumot lang iti inam abalang kantis. Auntie, saan kumamot akasta? No nyaman ti basol ti inak, saan da kumang iramraman. Kayat ko laang mati makaeskwela kan, kayat ko may saganaan ti masakbayan tayo. Amangan lumasikugan kamutla dago sakbay makaturpos ka. Saan kumamot akasta ti bagayo, uncle? Karik, agadala ka na imbag para iti masakbayan tayo. Ay na, uray di da kang panunutinan. Tada dagita anak mi asigurado amang kitan to kada kami no da kami ti agkapsot. Awan na talaga ti maitulong mi. So ngagsardeng ka nga agiskwela. Taag-focus ka laangan ngagtrabaho. Lakay, nasakitan sa ni Samantha kadagiti na isawang ta. Gusto lang bakit? Insakad tamad ti panag-eskwela na. Aging kay high school. Agyaman ki di ata inaiwanan ken pinagadal ta. Huwin nga rod lakay. Kabalan nan ti tumakdari ti bukod na kasaka. Kanjay ko nakngaruday. Baka pa'y mga sawa amasapa kit sayang lang ti gasto sa magpaadal ken kuana. Makidi Sapay kolehiyo mutin dagiti duang anak ta. Huwin bakit? Pagadalan ta dagiti anak ta. Tay sudan to ti makatulong kadata nung lakapsutan. Sa bagay lakay. Bayam ni Samantha. Uray ta nakastrik mo ta nakaskatulaw. Kaya na ang tagbiagag may maysa. Kasanon, friend. Pangalaam nga iti pagbayad mo iti matrikulam. Ay, tsak nga rod mo, friend. Aywan. At dati ibagbaga ni Angeli a solusyon na no kayat mo kano. Ha? Anya a solusyon na ita? Adda kano yam amunakin ka a sugar daddy. Ha? Sugar daddy? Wen, sugar daddy amang ti diti kwarta. Basta aramida mo ti kayat na nga ipaaramid kan ka. Ada sugar daddy na Angeli. Iso ti para bayad iti tuition fee na. Ay, jak kayat Joey. Sumarga nga klangan nga agiskwela. Nukas tamot laang. Jak kayat yagbalin akas la iti inak. Nasikugan asaan already. Iso nga imbati nak. Ma'am, mabainak ko nga mabalin ka diti ag-advance iti sweldo. Tapagbayad ko iti matrikulak. Awan nga minti mabulod ko kada antik. Okay, sige pabuludan ka, Samantha. Kano ka sa pulam ti kwarta? Ha? Agpweso, ma'am? Ay, agyaman ako, unay. No bigat ko, ma'am. Exams mi ngamin iti sumarunong aldaw. Agmay sa atawan ka ni ti podermi. Amang bambantay kan ni mama. Ipangatom minti sweldom. Tapno adaramatem iti panagadal mo. Ha? Agyaman na kititulong yu kanyak, ma'am. Saan kayong agdanag? Agawid ak amasapa no kas malpas ti klasik. Tapno tumulong ak iti trabaho diti balayo. Awanan yaman na, Samantha. Tila ang kidawak kat aywa naman na imbag ni mama. Kan kayat kumata makaturpus ka. Tapno makatulong ka iti pamilyam. Di kayag danag, ma'am. Diyak pulos liwayan a pagserbihan ni Ma'am Alicia. Ikarik dayta. Naimbaga talaga ti panagpuspusa dagiti among friend. Kan gaputa na singpet kan mapagtalakan ka. Iso nga imbilang da ka na kamang ti pamilyada. Wen nga rod, friend. Iso nga giskwela ka na imbag. Tapno makalpasak. Kat sapay kuma. Makasubadak iti kinaimbag da kanya. Kablawan ka, Samantha. Kamaw dyanan na nakalpas kamatlaangan iti panagadal mo. Agyamanak, ma'am. Nagsayaat kayo unay kanyak. No saan nagapu kada kayo. Diyak amon na niya tinapasamak kanyak, ma'am. Mapagtalkan ka, Samantha. Agyaman kami matitianos mo amang bambantay ka ni mama. Katitata nakalpaskan,
Okay laeng kada kami no agbirok ka niti sa bali at trabaho. Tapno may pakat mo ti inadal mo. Kan maragpat mo ti arapaap mo. Agyaman nak ma'am. Ngam nagdesisyon nak pailaan nga ituloy ko ti agserbi kada kayo. Nang runak at nakapsot unay ni Ma'am Alicia. Agyaman akmat no kasta ti desisyon mo, Samantha. Talaga kasapulan mi pa iti mapagtalkan amang bantay kan ni Mama. Awanan ni Mama, Samantha, katagyaman kami unay iti anus mo anangay aywan kan kuana. Aging iti naudi nga angas na. Awanan yaman na, ma'am. Kurang pa iti panagserbik kada kayo akas bayad ti kinaado ti tulong yung impaayo kanyak. Jak tumasubatan ti kinaimbagyo kanyak, ma'am. Samantha, awatam daytoy. Regalo manipod iti pamilyami. Ha? Anya daytoy, ma'am? Ukradam tapno makitam. Ha? Titulon samot daytoy, ma'am. Wen, titulo ti daga, Samantha. Ha? Nakapanagan kanyak? Wen, Samantha. Oh, anyan? Nagimbag kayo unay kanyak, ma'am. Agyaman ako, nay. Awanan yaman na. Imbilang nakakamang ti pamilyami. Iso nga itatawanan ni Mama. Sumurot kami nga agiina ija Amerika nga ayan ti asawa. Kat ipatawid min dahito old house kan lote kan ka. Ta iso ti pakalaglagi pam kan ni Mama. Nagdesisyon kami nga ija Amerikan ti pagtalinaedan mi. Ma'am Sol, sapay la kumata aywanan kan kailalaam dahito asanikwa. Nga imbati mi kan ka, Samantha. ikarik, ma'am. Wen, kat agyaman akmanen. Agyaman akunay kada kayo. Kumusta tirik namla ka? Kapsutak bagay kan talaga saan ko maimas di mga malalalag pa imbag kalakay. Pilitum ati mangan. Sapay awan ti kwartata tapno mapanta ko maagpa-check up. Nakasahom ka din ang itong beng. Baka dapat mas maibigay na pagpa-check up ka. Di da masungsungbatan ti awag ko kun text ko. Ay, busy na siguro. Ayaw mo, gabo na yan. Nadaman lang text no umawag la kumamay. Mapanak pala ang bumulod ka ni Mari Silvia. Tayo so ti pagpa-check up mo lakay. Bayadan tantumot laeng no makapawit dagiti dua nga anak ta iti kwarta. Hello anak. Ay na nakaroon na iti uyak ni tatang yo. Saan mo't nga imimbag idi pa-check up ko. Kasapula na ma-confine ka now. Kung nati doktor tani nakapsaw ti bagina ta saan makapangan. Kanayong mutlatan, umawag kayo. Kasapulan ti kwarta. Nauma kaming kinimana, kanayon la kwarta ti dawatan nyo, tunggal umawag kayo. Ay anak ko, nakapsut kami mutin kan ni tatang yo. Saan kami makatrabaho akas laidi. Basit laeng mo ti maalala mi a pensyon mi iti senyor. Ang damotin bukod mi a pamilya nanang. Aduma ti pagkasapulan mi ti kwarta. Ay, amok aday ta anak ko. Hanggang awam mo nga rod sa bale, pagkamangan me. No saan ada kayo nga anak me. Sige. Di ka agsangitan. Agipaw itak iti kwartayo. Ta ipakonfine nyo ni tatang. Agpanayon kayo kinimanang, nukurang. Nagalaam nga iti kwarta bakit? Ay nang tidmet dya inaudi nga anak ta iti paggastos mo lakay. Ang kurang samot ta ado ti aga sa masapul agatagan.
Ala, awagan man di inauna nga anak tatasak ti makisarita. Di datamot siguro baybayan dagiti anak ta. Hello, anak. Napay ngay mawag kayo, tatang. Ay, ibagayo no niya, di bagayo. Tani, adobay das asikaswag. Busy kita. Anak, ada ak di ospital. Kasapulan mi, iti inayo ti kwarta paggatang iti agas. Kindato mapay akasapulan mi. Di mo't pinawitan na kayo ni ading ko. Kurang mat anak ko. Pasensya ka na. Agpanayon kami ko ma. Nga paimot nga minasaan nyo ngay nalwadan ti salon at yo. Amo yumat nga dan pamilya mi. Pangaasi yumat ah. Tasaan kayo nga agbali na padagsan iti biyag mi. Saan kumit anagayatan ti kastoy mapaspasamak kanyak. Una yan ti kasta pa nagsasaom balak ko. Sige. Agi patuludak iti kwarta. Una yan dagiti anak tabakit. Inkarigatan ta ida a pinagada. Una yan, tay bagada pa yan a panagsenta iti biyagda. Nagsakit na panunutan. Akabailandang isawang tikas takadata naganak na. Ay, nagpaisuday talaga eh. Kasalutan nga ta ita. Nakapsutan. Kat saan taan ang makatrabaho di tanon. Ay, nakaay-ay-ay ti kastoy akasasaad ta. Lakay. Congrats, friend. Talaga balig iti soft opening da ito'y maikatlong nga shop mo. Agyaman nak, Joey. Dakla tulong ti kurso tayo iti panang ipataray ko iti da iti basit a negosyo. Kan syempre, nalaing ka general manager ko. Agyaman nak. Napakumbaba ka unay, friend. Anya basit nga bagbagam. Talo ti shop mo. Dakal una ti panagyaman ko kanya Apo Diyos. Taimpain na nga instrumento ni Ma'am Sol. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Way nga rod, friend. Kat apresyar kla unay tar aramidem. Makatultulong ka kalagi ti estudyante. Gapu iti panag-hire mo katakwana kas part-timers. Kaya't kumat asubadan ti kinaimbag dagiti amo. Babaan ti panang tulong kumat iti sa balya tao. Sapay ko nga. Tanagbaligi da iti biyag. Kat isong mataramidan da iti masakbayan. Wen ayun gayam. Matuloy ka kadi ama pa nagpasyar kada antim inton biga? Wen friend, sarong karak da anti kan uncle. Kaya't ko ida sorpresaan. Auntie Irma, adda kayo kadi. Awan sa amot tao, friend. Nakululima eh. Auntie! Uncle! Naimbag nga oras yung auntie. Siyak dito ni Samantha. Tika na kanyo. Ay na, Samantha. Ay na, si kamo gayam na ita anak ko. Tunyo, lakay! Adda ni Samantha! Ay na, si kagayam na ita Samantha. Kaanakan, agyaman kami. Nakapasyar ka. Uwan, uncle. Pasensya kayon. No itaakla makapasyar dito eh. Anya tinapasama kada kayo, auntie. Uncle. Ape nagkutong kayo umutan. Ay na, kaanakan aya. Nabaybayan mitibagi may. Tanakapsot kami. Hindi kami makatalon iti pagbiag may. Kanayon kami pa yan, masakit. Anya? Ay, iso nga'y mayak talaan kayon, auntie. Uncle, andang aming pinaramid ko abalay iti abay ti balay ko. Kat para kada kayo day jay.
Isunti pag naadan nyo. Ah. Tani, awan ka balayo dito eh. Ay, Kan may sa nakapsot kayon. ay na. Mabain kami unay ka. Sabay ko ba? Tamapakawan na kami itin sa usawang may nagkasabulang ka. Kana-kanaya. Naibag ti pa nagpuspusom. Samanta, balasag ko. Uray saan da ka sinuportaan iti panagadal mo. Kati da kamlata na lipatan. Awan kanyak tay Jayan, auntie. Uncle. Amok mo't amarigatan kayo, idi. Gaputagis eskwela mo't dagiti kakasinsin ko. Ala, agsagana kayon. Isagana yung dagiti gargaret yo. Tagawid tayon iti baro abalayo. Ay nagpintaas na ito'y balay nga impaaramid mo para kada kami, kanakan. Ay nagyaman kami unay. Aslasaan kami amay kari nga agyan dito'y abalay. Huwag nga road kanakan. Nagyaman kami unay. Awanan yaman na. Da kayon tiimbilang ko adatakkel ko. Iso rumbang lang nga sagutan kayo itinanamaya pa nagbiag. Itata pinaraburan nakti Diyos iti ado a bendisyon. Ay, si kapay kit dingawan na ganak na. Ti addaan na imbagan ako, manak ko. Kan nabalig ti biyag mo. Tagiti kasinsin mo. Tida kampay malagi, papasyaran. Bukod may nga anak kat aring na inkula sa ida kamen. Ala, makamiris ng tumatlangan ti. Di bale, tada ka mang taripato kada kayo. Akas iti pa ng taripato yung kanyak, idi ubingak pa. Kaslaak nga lumnad itibain ko kinisamanta bakit? Uwen garot lakay. Saan ta sinuportaran iti panagiskwela na iti koleyo. Iswa napilitan na simrek akas katulong. Malagip kong arod bakit? Ado ngagkakasakit nga sarita tin sa usawang taydigan kwa na. Naimbag ta saan nga nagimula iti sakit tinakam. No ar-arigan, ado tinagkurangan takas makuna nga maikadua nga naganak na. Ay, agyaman ta iti Diyos lakay. Ta nasingpag ti kaanakan ta. Ay, talaga apagulidanan nga ubeng. Agpaisulaunay tako ng bakat. Naimbag ti panagpuspuso na. Naragsa ka Paskuhayo, tata. Ha? Ay na, hindi kayo magayaman na ka. Ay, Irma, bakit? Umay ka, anda na gitanak ka. Ay, danak ko! Opo, imbag ta nakaawid kayo ita Pasko. Naragsa ka Paskuhayo, nanay. Merry Christmas, Nang Tang. Ay na, kastamot ka na kayo, anak ko. Ala, sumrag kayo pa ay. Pasensya kayo, Tang. Nang, nuita kami lang nga nagpakita. Pakawanin da kami tinagkurangan ming anak nyo. Manipo dita, kanayon kami nga pumasyar kada kayo. Tagpatakdir kami tinegosyo mi diti lugar tayo. Agyaman kami kini Samanta, ta inikanda kami iti pagpuunan mi. Ay, kasta ya anak ko. Ay, nasayaan ka ron Anda kayo nagkayaman manang. Manong. Ay, wala din ko. Naragsa ka Paskuang. Agyaman kami, titulong mo kada kami. Awanan yaman na manong. May sa tayo a pamilya.
Isarumbang laada tayo tagtitinulong. Agyaman kami unay sa manta, anak ko. Ay na, naragsak ti Pasko ami itakan ni tatang yaw, ta kumplito tayaw. Ay huwain anak ko. Agyaman kami unay kan ka sa manta. Dapat tinagiti ka kasinsin mo ka. Tinulong kami na. Awanan yaman na, Uncle. Asino pa'y kumatagtitinulong no saan ada tayo? Naragsak ka Pasko tayo amin. Merry Christmas! Biyag. Di tao. Kurang ko ba iti? Arak. Bukbukan ba iti basok, Jerry? Jinky, nabartakan. Gusto ko man. Itulog ka na di balayo. Arak pa'y. Kaya't ko taglaman si ti Arak. Kaya't ko tagpapas nga ginom. Isa please, pagbigyan ako ma, Jerry. Agawit takit din. Itulog ka na di balayo. Saan? Diyak kaya't agawid. Maturog ka kay balayo, Jerry. Sikati kaya't ko makadua. Ha? Kaya't ka di sa munday ta. Ngay ayatin nakmat, Jinky. Aklo na nakadin. Sana na masapula baliksag na ita, Jerry. Basta agawid tan, iji balayo. Good morning, Jinky. Ayat oras, Sir Jerry. Alas 9 ni Tiagsapa. Sorry, Jinky. Jak nagawidan ti bagik iti rabi. Ada na pasamang iti nagbaatan ta. Pakawanin na kuma. Awan rumba nga kidawam iti pamakawan, Jerry. Ngamin, nagayatan ta adwa day jay. Kasanan, gatang arodan? Agayan ayatan, Jinky? Katuan anya pa'y kuma. Agyaman na ka. Ikarik, di kanto paldangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Agyaman nak, Jerry. Kat sapay ko mangaron, tamatak daramday ta akarim kanyak. Takdarak, babaan iti panangi kasar ko kan ka. Agkasarta ko man. Saan pa'y laang? Diyak pa'y nakasagana ang makiasawa. Nagturugam ka di rabi, Jinky. Ije balay da, Jerry, manang. Anya? Naimbag nga oras mo, Krisa. Nabartag nga ni Jinky di rabi. Kunak nga itulod ko dito balayo, ngam di na kayat. Iso pinaturog ko na, ije balay. Ala, sumrakan. Ala, sumrak ka pa'y, Jerry. Tagmerienda ka pa'y. Sige, honey. Sikati makaan mo. No kasta, inaklon mo ni Jerry, Jinky? Wan, manang. Sigurado ka? Ana ibawing mo adagos iti sabali ti Riknam, iti ex-boyfriend mo? Kasinsina yu lang iti nobyo ma. Basta dahi titiam mo ka pamuspusan, manang. Tapno makalipatak. Ha? Anyat kahit mo asawan? Di mo ko na panakip butas mo lang ni Jerry. Saan mo't? Adamot pa nagayat ko kan kwa na, manang. Iso nga ron ngay naklon ko, tay ayatak mo. Ala, sapay ko mga rod. Tada kayon ti talaga nga agkagasat, Jinky. Makinobyo ka manen? Intun madamdama. Agsangit kan tumanen, Jinky. Saan siguron, mama? Namin, nasingpot ni Jerry. Sana playboy day jay. Dahita nga minti madikan kakad. Naglaka ka nga tinag iti lalaki. No adagarem ken ka, aklo na madagos. Adi mo pa'y amuan ti husto nga ugali na. Mama, nasingpot ni Jerry. Awan makunakan kwa na. Sana playboy. Napudno kanyak tinobyo. Alang nga rod,
Sapay ko ma, tasaan kan tumanen nga agsangit, Jinky. Nakasukat ka mo, Jinky. Papanamanan. Rumor kami kadag iti barkadak manang. Agpuyat ka manan, intun kwan di ka manan makastrek iti trabaho. Sana bale, nasingput ti bus ko. Maawatan nakdayjay. Basta ibagak ama di ti bagbagi. Sardi nga man ti kasta nga aramid mo, Jinky. Kanayon ti nightlife mo. Dahita ti pagalistuam. At dan nobyom. Isong agtalnakan. Makiasawa ka langan, may mayat pa eh. Manjak, agpapasak pa nga agbalasang manang. Ay na, bumakit ka na balasang. Iso ang makiasawa kakit din. 25 ko laang manang. Si kakit di ati makiasawan. Awan iti panunot ko dayta. Si kalat tanti makiasawa. Ta makibingay akton kadag iti agbalin nga anak mo. Anya? Naimbag nga orasyon, Nana. Adda ka din ni Jinky? Ha? Apay? Di na imbagay, tirurwar na. Rimwarda, kadag iti barkada na. Ha? Di na matimbaga. Ay, na yun day dyan nga anak ko. Maalala, sumrik ka pa iho. Sana nga na. Baliwak tulangan ti sumarungkar. Nini, Jinky. Apay nga magpakwar ka. Masikugak manang. Anya? Asino ti ama ti sikog mo? Ni Jerry asino pa'y kuma? Anya? Ay, no kasangarod. Ayabam tinobyom dito'y balay. Tapag sasaritaan tayon ti kalay sayo. Saan? Diyak kaya ti makikasar manang. Diyak pa'y kaya ti maitali. Anya? Katni, masikog ka na. Uray narigat nga minti makikasaradagos. Narigat agdadarasudos manang. Kasta ti saom, ngam di mo pinanunot ti ibunga ti inaramid mo. Nagpasikog ka, dagos? Kat di ka matgayam di si Dido ang makiasawa? Jakmat nga min among agbunga ti pan nakailawan mi ni Jerry manang. Nini, anya klase ti pa nagrasarasun day ta, Jinky? Sana bale. Di nakmat siguro itarayan ni Jerry. Di na pagtalikodan ti responsibilidad na kanyak. Addan tugayan man anak ta, Jinky. Agkasarta nga ro din Pasensya kan Jerry ha. Ngamawan pa'y plano ka makikasar. Anya? Masikog ka na ni. Masapol atak direkti pa nagsikog mon. Diyak pa'y nakasagana makiasawa. Iso please, di na ko mapilitan. Kasano nga ro din ti sikog na? Kat anak talata Ipas ngay kunto. Kat taripatuan ta adwa, Jerry. Krisa, napanan manan jay adim. Ay na, rimwar manan Natangke na talaga ti ulo da jay kapsat ko. Masikog lang nga ro din, ngam kanayon pa'y larumwar. Ayan yan jay kapsat mo. Awanan, naibarkada nga minin. Ay na, sigo da kas jay na, mama. Iso nabayag, santo nakagraduar. Takanayon nga agsardeng. Takasanumat ngamin, barkadista. Nailasagnan sa tikas jay nga aramid na. Ay, kasanugatan. Masikugan jay adim. Ngam dinamot kaya ti paikasar ka ni Jerry. Wen nga rod, mama, natangke na talaga ti ulo na. Uray kasano ti panang pilit ko. Talaga adi na kayat, mama. Ay, maistresak mo ti dayjay akabsat mo, Krisa. Babae, timpas ngay mo, ading ko. Alala na, pasusuwam, tani, mabisinsan. Nagsakit mo tagpagatas. Basit tirong maragatas kanyak mana. Ano ading ko? Kayat mo nga ro, mabisinan ti anak mo? Pagkatasan tayon iti bote. Ay saan? Kakaisuna nga at dagro aragatas ken ka. Di mo kayat? Yimot mo ti gatas ti anak mo? Di ka lamaas siya ni ti anak mo? Nagsakit nga rod manang. Ay katanusam Aganak-anak ka kalpasan na agarte-arte ka? Ala,
Pagkatasa mo, to'y anak mo. Nakapas nga yung ginubyam, Jerry. Kaya maapaya di mo pa ilay kasar. Namin na doon adaras ngayon bagak daytakan ko na papa. Ang hindi na pa'y matkayat. Anya? Apay ngay. Jack man na mo papa? Ket, anya plano yo? Di kaya pa ilagden na? Daytang rod ti planok papa. Yawid kung tundag ito aginak dito balay. Hala, Jerry. Sikan ti makaam mo kadagiti agina. Anusam ti anak ko. Tanatangkan ti ulo na no datuma. Wala na. Amok day ta agalad ni Jinky. Nasaya at nga rod no kasta. Baring agtalnan, ta adda itan anak yo. Sabay ko ma, ta idyan nandag iti barkada na. Kanayon kumatkit di abagbagaan ti anak yo nana. Barang agbalbaliwan na. Kat ikatan na nagiti bisyo na. Di ka nagtrabaho. Tap mo maipamaysan ti atensyon mo ti anak ta, Jinky. Siyak ti manggad para iti pagbiag tayo. Ay, sapay sa anak ka na iruam agtagibalay. Kan agaw awir iti ubing, Jerry. Iruam mo itan, taddan anak ta. Kasapulan na ka ni baby. Makaburing tagtali na aditi balay. Mairuam kan to. Sana bale, tanawan trabaho. Tulungan ka ang mga awir iti anak ta. Kunak nga agsubliak iti sigod na trabaho ngam nagsaramot ng ti kumpanya. Saan nga minan ang masapol nga agtrabaho ka, Jinky? Maburi nga ka talagang dito balay. Iso please. Tangay nakatanggada kon. Palubusan na ko mga agabroad. Anya? Kasanon ti anak ta no umadayo kan? Katada ka mata mga iwan kan kwa na. May mayat ngamin no ijay abroad ti pagtrabahwak. Ngamin dakdakil ti sweldo ijay. Makaurno nga kadagos. Kabailak nga ipaay amin nakasapulan nyo iti anak ta. Iso asaanan ang masapol nga umadayo ka. Ay ayatan na ka di wano saan. Siyempre, ay ayatan ka. No kasta nga ron, palubusan na kiti kayat kong aramidan. Di naklapdan. Apay nga umadayo ket basit pa ila ti anak yo. Ken uray saan nga agtrabaho ni Jinky. Saan nga agrigat iti sidong mo anak ko. Jakayat nga agapa kami iti asawa. Isa palubusak iti kayat ng aramidan papa. Sana nasaya at apampanuynuyam ni Jinky anak ko. Amin sa matakid dawon na kan kakat ipaay mo. Awan sapay na puutak a pinaay mo ti asawam. Ay ayatak ngamin ni Jinky papa. Jak kayat agumura kanyak. Una, ngam agruam tikas jengar aramidin na. Baybayan tayo na. Tadyak kayat nga dasaan mi apagkin na awatan. Ket, kasano nga rod ang ti apo ko? Adamat trabahom. Kasano nga rod ang maasikasom? Ipan mo iti ayanda katugangam? Saan papa? Agtali na dito balay ti anak mi. Mga laak iti mga aware kini baby. No panawam ti anak mo. Yag mo nga rod dito balay ti apo ko. Tada kami ti mga awir ken ko ana. Uri kayat ko ayag ti anak ko dito'y mama. Ngam sana kayat ni Jerry. Anya? Iso ka nun ti mga awir iti anak mi. Nawamot kit di problema iti dayta. Tamo ka na singpot ni Jerry. Kasanon ti trabaho na. Bayan yun na nga iso ti problema iti dayta mama. Nalakalaang ti panang ipamuspusan na iti dayta. Mama, rumwar tayo. Tintay sa rungkaran ti kaanak ka. Sikan sa latan ti mapani ha. Nasakit manan ti sikit ko. Masaduta ka rumwar. Ay, sige nga rod tani. Italaang manan nga man trabaho. Iswa pa syarik ni baby, ije balay da cherry. Naimbag nga oras mo, Jerry. Umay ko man sa rungkaran ti kaanak ka. Nasaya tayong may ka, Krisa. Ha? Nay, abay nagsasangit ka. Apay, ada ka di sana nasayata na pasama ka ni baby? Saan? Nasaya ka sa saan ni baby. Ala,
Sumre ka pa eh. Apay nagsangsangit ka nga, Jerry. Kalkalpas bilang amin na nagsarita iti cellphone kini Jinky. Sininaan na kung tikabsat mo, Chris. Anya? Taapay ka no? Diyan mo. Basta timbaga na larason. Kat saan na ka dun nga ayayaten. Anya? Pangasim, tulungan na ka mga ayaw iti kabsat mo. Diyak kaya ta sinaanak. Nang runa kitadan anak mi. Kasano kami langan. Ala labay takasaritak tuti kabsat ko. Awan nga rod pa nagayat ko kankwanan manang. Anyat maramidak ngay. Bunga la siguro ti bartak ko day JED. Iso anak relasyon na kankwana. Tinakdarak lang iti kalabas. Tadakit nga rodan anak mi. Wan, aklunat. Inayat kumot ni Jerry. Ngam, napunas mo tan nadagos day tarik na kankwana manang. Daytan ti kanayon nga ibagami kan ni mamaken ka. Darasulus ka nga nga desisyon. Angam, ibagaman ti pud no arason, Jinky. Adda ka di manan kabarbaro ano biyong di tabrot. Ibagak da ito'y kan kamanang. Ngam di mo ibagbagak ka ni Jerry ha. Nagsinublian kami iti sigod a nobyo. Anya? Kastalaan ti kalakanaken ka? Ti panang sukat mo iti ama, ti anak mo? Manang, masayayat at ti sigod a nobyo. Ken? Kesa nun ti anak mo? Diyak mo't pagtalikodan ti pagrabungak iti anak ko. Kan anak ko latamot ni baby. Diyak baybayan. Diyak kamukan ka! O sige! Bye! Krisa, anyat ko na di kabsat mo. Papaya makasangsangit ka. Makapasurun da di kabsat ko, mama. Di na maasyan ka dagiti agama. Nangrunay di anak na. Ay, isugayam asininaan na ni Jerry. Ta nagsinublyandan iti sigod a nobyo na. Anya? Awan konsensya day di babae. Masya na ka ni Jerry. Takas tao na ya pa nagsangsangit na. Iti na pa na kay balayda, mama. Ay, hanyang ay. Awan maaramidam ta, iha. Desisyon ti kabsat mo da ita. Amumat ti ugali jay adim. Noan niya ti pangedeng na. Isulatan. Krisa, si Kagayam. Sumra ka Kamusta ni baby, Jerry? Ay, agurigur nga rod. Iso ajak simret iti trabaho. Tako marayo no rumwarat. Ay, kasta ka di. Alam ka asim at tika anak ka. Impa-check up mo ka din? Rubuatak pa lang, tarumwar kami. Mapan kami iti doktor ita. O sige, kuyugan kayon. Awan ka di trabaho mita? Awan, day off ko ita. Ala, kuyugan kayon. Agyaman na, Krisa. Alaman nga rod. Tani, kasapulak ti kadwa. Masakit nga ni Papa. Awan mga sikasukon ko na no ikuyog ko ti yaya ti anak ko. Oh, isanan baby ha. Anyat kayat mo ayan ako. Isunan wen. Sublatan ka namang isala iti anak ko, Krisa. Oh, sige man. Oh, ato. Anak ko. Nabanugin ni Anton ang mga sarisala kan ka. Di namat kayat. Ala. Di mo pilitin no di na kayat, Jerry. Bayam asyak ti mangisala ken ni baby. Okay akla, Sanak pa yan nabanog. Alala, iturog mo kit din. Tanapuyatan ka idirabii. San, doa tamang taripato ko ni baby. Kaduan ka. Hello, iha. Ayan mon. Rabiin. Diyak pa'y lagawid, mama. Sangitanak namin ni baby. Di na kaya tapanawak. Anya? Sige. Sa pagtularan ng tiagawid na bigat, mama. Oh, sige. Sikati makaamo, iha. Asikaswam nga ron ti apo ko, tane. Jakmut makaumay dita. Nasakit man ang tisikat ko. Sapay ko mataaging bagan ni baby. Uwin, mama. Adamot kit di agas nan.
Tayin pa check up min ni baby. Oh, sige nga Rodiha. Ano samti ka anak ka, Muen? Sige, sige. Bye. Kasla ka ano lang edi maladagan ni Angel niya. Ita, talo titawenan. Dandani nag-eskwelahan. Wan nga Rod. Kat agyaman ako una ititulong mo Chris. Sikan bilang ni Angel nga inan. Ta si kamat ti kanayon makita kan makadan na. Ay, masya anak ngamin iti ka anak kak Jerry. Ngamin, manipod na kiasawan ni Jinky ti sigod a nobyo na. Saan na nagparparik na. Kat tinipat na pa yun ti ultimo anak na. Wan nga Rod. Ang mala. Ditan lagi pang tikapsat mo. Sana bale, tada ka mo tin akasukat na. Ha? Diya ko nagpalpalikaw pa Krisa. Nabayagan na kaya't kung ipod mo dayto Angin, mauna anak itibain. Sapay ko tadi nakguraan. No ibagak nga ay-ayatan ka. Ha? Jerry? Nakasingsingpat ka. Ket natin nagtiriknakkan ka. Gapo iti dayta agalat mo. Sapay ko tama ikariakkan ka. Jerry? Awan dakes na no agaram ni Jerry kan ka iha. Ken adadapay nga awan dakes na no akludam. Ha? Awan makunak ka ni Jerry. Nasaya at alalaki. Bayat ngamin ti panaglabas ti aldaw. Mapanpaneknekak no kasano ti kinasingpet ni Jerry. Aklunek mama. Sana narigat nga ayatin ni Jerry. Iso nga adamat panagayat ko kankwana. Oh, anya pa ilang nga rin ti araramidam iha. Aklo namun taag kasar kayo kit din. Agyaman tayo naklon na kong Krisa. Ditan ibaybayag ti panagsimpata. Agkasarta ko man. Noan niya ti pangideng mo. Iso ti masurot, Jerry. Nakaragragsakak. Jack nga mininamnama nga aklunan nak. Jack ninamnama dahi ito pasamak, Jerry. Iso analabit. Talaga siguro adata tinaikari para ititunggal maysa. Wen, pacheck unay dayta. Sikati talagang inted ti Diyos para kanyak. Oh, apay. Sino ti mawawag kin ka, Jerry? Ni Jinky. Anya? Kanayon ka di nga umawag kin ka ti kapsat ko. Italaang manan nga umawag kalpasan ti mano atawan. Sige, sumbata. Amangan no kumustain na laing ti anak yun. Nakalagip kamat nga imawag, Jinky. Kumusta kan? Pasensya kan, Jerry. Italang amin ang naadtaan na kitigundaway. Ha? Kaya't kayo lang kumustaan iti anak ta. Dakay sigurong ti anak ta, Jerry. Uwi na. Umadanin ti kasangay na. Agupatan ti tawan na. Agupat mo tin atawan at di mo nadarayan ti kasangay na. Uwan nga ron. Ngam sana bale. Bumawi akto na agawid ha. Ngamin, madarayak ti kasangay na ita. Tao madanin ti panagawid ko, Jerry. Kastaya? Nasaya ta? Tap na makita na kamo to ni Angel. Wen, kailiw ko na makita ti anak ta. Padaanan niyo ti panagawid ko, ha? O sige. Bye! Bye, Jinky. O anya, di husto ti kunak. Kaya't nalaang ako mustaan ni Angel. Wen, naku na nang agawid kanon iti mabit. Tadarayan at ti masungad akasangay ni Angel. Kastaya? O di, nasayat mo kasta. Italahan nga madarayan nagkasangay ti anak na nukaskasano. Iso kasarita tanto ni Angel. Ibagataken ko na ti isasangpet ti inana. Hello, Jinky? Itaman pa yan nakahawag ka. Saan ka di na busy? Pasensya manang. Super busy ako talaga iti kalabas. Okay, kumusta kan? Ay, kastoy, malmalday. Ha?
Apay? Nagsina kami iti asawak, manang. Anya? Sinina akon sa akong ting pabalon. Namin adon na ginuliban nak, manang. Jakon ka ba ilang ti malukloko. Nabannog akon. Ha? Ay, naimbaglakit din to saan kami ang nagkasar. Kan awan anak mi. Iso anawayaak manan. Kinapudno na, manang. Iso ajak nakaawawag idi. Taparitan na umawag kada kayo. Nangruna ka ni Jerry. Iso ajak makumkumusta ti anak ko. Isong agawid ako ni ti mabiit. Ipamaysakon ti atensyon ko iti anak ko. Anya? Tangay agawid din ni Jinky akabsat mo. Apay no, pagidanan yun ti kasaryo ka ni Jerry. Kan ti kasangay ti apo ko. Saan pa ilang ti kasar, mama? Anya? Apay mo't ngay? Di mo't kasta ti plano yo ka ni Jerry? Agkasar kayon, iti kabiitan na panawan. Aguray pa'y, mama. Nagbaliw ti pangedeng ko. Agpalabas tayo pa'y iti sumagmamanwa panawan. Ta paliiwak pa'y nga umuna. No talaga matlaan na pod no di Jerry kanyak, mama. Apay iha? Agdwa-dwa ka kadipay laka ni Jerry. Medyo alangan na nakitan, mama. Ngamin, agawi doon ni Jinky. Kat amo yung at nagsinadamanan iti sigod an obyo na. Anya? Diyan ka mo, no? Anya ti plano ni Jinky iti panagawid na, mama. So, saan pa'y laang day takasar? Iha, imposible asublian pa'y ni Jinky ni Jerry. Kastamat ka ni Jerry. Kat ada ka nga ro din na nobya na. Kan di mat na ko nati adi madina nayayaton ni Jerry. Diyan ka mo, mama. Sa balit agparpanik na kanya. Madanaganak. No bilang anyan to ti mapasamak. Si pupuso ak amangawat, mama. Ay na, di ka unay agpampanunot, iha. Sika itan ti ayaton ni Jerry. Ta, sika kat nga ruden, tinobya na. Jerry, iho. Kitam da Krisa kan Angel. Mayatilin na ganda. Buwan nga ro, papa. Talaga na si Degan tirik na ni Angel ka ni Krisa. Kaslaison timbilang na nga ina. Buwan nga ro. Mami pa yan ti awag na kankwana. Kasano, ket manipod maladaga. Ni Krisa ti kadwak ang mga awir kankwana. Buwan nga ro. Katita, agayan ayat kayon ka ni Krisa. At adaman nga ipatag na ni Angel. Tagden na kayon ton. Buwan nga ro, papa. Ket nakaragrag sakak. Tadimteng ni Krisa itibiyag mi nga agama. Manang Krisa, adakon. Ala! Simbangput kamot gaya man. Imbagam kumaata sinukunda ka. Ay, nasana na masapul, manang. Kaya't kaya sorpresaan ka ni mama. Ayan ni mama. Ada iti silid na. Alala, sambrag ka ni Jai. Ta sigurado maklaat ni mama. Oh, ihaya. Kumusta ka? Okay, akitan, mama. Awanan di konsumisyon ko. Ngamin, nagsina kami ni tasawak. Ay, naimbaglakit din ta saan kami ang nagkasar. Iso analakala ang ti pa nagsina mi. Anya? O kat, anya't planong ita, iha? Ipamaysakon ta atensyon ko itanak ko, mama. Kat sapay ko mata mapakawanak ni Jerry. Sulnitak ti ado ang nagkurangak iti anak ko. Papanam, Jinky. Iji balay da Jerry, manang. Inaksarong karan ti anak ko. Ha? Noan yaman ti makitam a reaksyon ti anak mo ken ka. Di mo kumatagidaksen. Ta, amangan no, di nakakayat ni Angel. Wen, maawatak tayo ta, manang. Nakasagana ka mga ayaw kwa na no bilang laang. Ay, ala nga Ruth, no kayat mo, kuyugan ka na mapanijay. Ha? Ay, uri saanan, manang. Syaklatan. Sige, sikati makaamo. Di ka madanagan. Ta saan da ka adinadaal ka ni Angel.
Imbagami ti agpaisukan ko na, asika ti pudno nga inana. Kanayon mi nga ipakita tila dawam ken ko na. Ay, agyaman ak narod no kasta manang. O sige, mapanak nga roden. Naimbag nga oras mo, Jerry. Jinky? Wen, siyak nga ron. O may kukumasarong karan ti anak ta. Sige, sobre ka. Ada ije silid ni Angel. Mabit lang, taayabak. Krisa, iha, naunag ti pampanunutam. Ken madlaw analiday ka. Apay? Awan, mama. Ti ka di ipapan ni Jinky ije balay da cherry ti makagapo, iha. Saan, mama? Di ka naglibak, iha. Mabasa kititigtignay mo. Iso kabitsado kan. Apay, madanagan ka nga amangan no agsubli ti sigod arik na ni Jerry ken ni Jinky. Awan ti rugbe nga pagdanagak. Nubidang mapasamak day ta, mama. Maragsakan nagpaikit di, para kadakwada. Apay, ipalubos mo nga rod nga agbawing manan ni Jerry iti adib. No siyak ti sika, ibaga kun ti agpaiso ka ni Jinky. Ilaban mo ti ayan-ayat yu ka ni Jerry. Saan, mama? Ni Angel aka anak ti pampanunutan. Numabukan manan ti pamilyada. Pabor ka ni Angel dayta. Nakasagana nga agpabigay. Nubilang laing, mama. Agsarita kayon to iti kabsat mo, iha. Ibagam ti agpaisuken ko ana. Patsyak, maawatan na kadayjay. Tabasol namat no apay nagsinada ka ni Jerry. Ta sininaan na kat nga rod. Orayek latan no anya ti bunga ti panagsarita da adwa. Ornusan ta kumanti amin kadata, Jerry. Ladingitak. Ngam saanin na mabalin, Jinky. Anyat kaya't mo sawen? Adan ka ayan-ayat ko. Anya? Asino? Isuntulangan ti mangibagakan ka. Lukas ta nga ron. Alaak ti anak ta, Jerry. Anya? Laglagi pam. Dakdakkel ti karbangak ka ni Angel. Tawan pa'y 7 atawan na. Siyak ti rumbang nga yan ti anak ta. Nabayag a pinanawan da kami. Binaybayan ti anak ta. Itatadakkelan. Alaamon iti pudir ko. Basta alaakon ti anak ko. Mayat ka man wano saan. Di na ko mablackmailan. Pangasim. Saan ka blackmailan, Jerry? Ilablaban ko lang ti karbangak iti anak ko. Kasanon mo saan akayat ti anak ta ti sumurot kan ka. Mayat man wano saan. Awan maaramidan na. Basta ala ako ni Angel, ipanaw kon iti puder mo. Tulungan na kamang yempaki kadagiti gargarot ni Angel, Jerry. Maasi ka kumay ti anak ta. Di na kaya ti sumurutin ka. Kasta una ti panagsangit na. Agsarden tumot lang no madamdamaday ta. Basta tulungan nak, tapno makapanaw kamin. Pinagtalikodan ni Angel manipod basit. Awan patag na kan ka. Mano atawan a pinanawam. Nga oray text mo no awag la kuma. Di ka man lang nagparit na. Ita, basta alaam latta nakaslawan anyaman na. Anak ko ni Angel, siyak tinangisikog ka nagrigat anang ipasngay kan kwa na. No sana gapo kanyak, sana na itao ni Angel. Kit ayan mo nga rod idisapsapulan na ka ti anak ta. Rinabi nga agsangit. Gapo ta kasapulan na ka. Sa dino ti ayan mo. Adda ka iti ayan ti lalaking. Gusto na itata pa nag-recruit na, Jerry. Jinky, di kay lamas yan di tauping. Pagsaritaan nyo kuma itinasaya at daytoy. Di kay agapa iti sangwanan ti anak yo. Anya kay kati. Mabalin ka di Jinky. No talaga akayat mo nga alain ni Angela. Di mo ko mapirsaan. Di mo biglaan ay adayo kada kami. Saan akas ka rin nati panangipanaw mo kan kuhana. Agpagpakasyak. Sapay kumata maawatan na kami balasan ko. Napatag-unay ni Angel kada kami. Ay,
Saan mi nga ipaidam ti ubingkan ka? Basta di mo ko mabiglaan. Ay wampay mat ko mga umuna Tapno maya sidag na tirik nanagan ka. Isuntong ti panangalam kan ko ana. Tata. Mabalin ka di, Jinky. Agyaman tanay ayo yung mutlang ni Jinky, papa. Kasjay ngamin ti pamay amamangay ayo. Sabtemmet ngamin ti pudot ti ulo na. Agpada kayo anapudot ti ulo na. Isuhaga pa kayo. Kalat mat ngamin ti panangipanaw na iti anak mi. Asino mat ti sana makapuntod ni papa. Amo kasakit latinakam na dayjay. Hindi na amuan na nga danobyam. Ha? Ninamnaman na siguro nga awan pa'y nubyam. Kat nagsublikan ka, awatan matadagos. Ngam na paay, iso akas jeti jarna. Papa. Apay nga minadi mo imbaga ti kinatao tinubyam. Tapno na amuan na kuma at igayam kabsat na ti babae adakdakamatem. Nagamakak, papa. Amangan ngamin no niya ti aramidan na. Urayan niya pa iti aramidan na no talaga nga ayatem ni Krisa. Awan mabalin ni Jinky. Sa bagay, papa. Ang makaamunto ni Krisa mangibaga iti dayta. Masapo lang maalak ni Angel iti poder ko, mama. Adayo tirik na ni Angel ken ka, Jinky. Maikawalakit di ti ubing no yadayong iti amana. Dakdakkel ti karbangak iti anak ko, mama. Umadan din ti kasangay ni Angel. Ngam kastoy kit din ti mapaspasama. Ure asino mat siguro nga ina. No sabali ha babae iti mga iwan iti anak na. Natural nga agdanag. Anya tamok. Amang ano na ulpit to ti agbalin nga asawa ni Jerry. Kat ulpitan nanto ti anak ko. Amang ano parigatan nanto abaon-baonen. Wano saan maparigat iti kabil. No kasta, inaklon ni Jerry nga adan nobya na. Uwan, mama. Ninamnamak pa'y matngarod ang maurnos mi matlang ti amin kada kami. Iha, di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan ni Jerry no di na kan kayat. Laglagi pam, sikatin ang panaw kan kwa na idi. Insukat mo iti sigod ang nobya mo. Nasakitan iti husto ni Jerry, katamom ka di, nagpakpakaasipay kada kami at tulungan mi kano. Amangay ayukan ka idi. Tapno saan mo laeng asinaan. Ngam, anya tinaramid mo. Natangken idi ti panggedeng mo. Mas pinilim ti lalakim. Ngam, dagiti agaba. Mama. Isu nga ita, tanakailiw-liwagan ni Jerry. Baybay amon, iha. Di mon riribukan. Tanakasarakan iti babae. Anang paragsakan kwa na. Mama. Awan rumba nga sangitam. Tasaan naka alinuko ni Jerry. Sika tinangluko kan kwa na. Adamot karbengan na nga agayat manen. Isu awaya-waya abon. Naamiris ko nagitibidot ko, mama. Kaya't ko asulnitan tinagkurangak kadagiti agama. Engem, awan nga roden paset mo kan ni Jerry. Dinipat na kan. Wan, maklon ko tigasat ko, mama. Ngam, tanak ko ti pampanunutag. Ang mga nulpitan to ti agbalin nga asawa ni Jerry. Di ka madanagan. Saan to ang mapasamak dayta? Maipasiguradok dayta ken ka iha. Ngamin, no kasano ti panangipatag mo iti anak mo, nakarkarupay ti panangipatag na ken ni Angel. Taiso, tinangipaay iti di mo na ipaay idi apagrebengan iti anak mo. Apay, mama. Amamuyo ka di tinobya ni Jerry? Amok launay. Kastamat ken ka. Amom launay. Gapo, tani Krisa akabsat mo tinobya itan ni Jerry.
Anya? Pakawanan na kumachingki, ading ko. Jak ninamnama, kasto ti pagtungpalan ti amin. Jak ninamnama, amat nagtirik nami iti tunggal maysa. Kabayatan ti panang tartaripa tumiidi ko ni Angel. Awan ti rumbangay kid daw ti pamakawan. Manang, ngamin, awan basol mo. No kasta, sana nasakit tinaka mo kanya kading ko. Tanakirelasyon ak ni Jerry. Saan? Awan rason tap nagsakit tinakam ko. Agyaman nakit di. Tagapukan ka. Narik na ni Angel ti pamatag ti maysa nga ina. Nga uray awanak iti sidong na. Dakkel nga utang ko na imbaga nakam kan kaday tamanang. Isong agyaman ako nay. Jinky, ading ko. Agyaman ak matamawatan nak. Maragsa ka na para kada kayo manang. Agyaman nak, ading ko. Kasano ngay, Krisa? Tulagan tayo ti kasarta, ha? Tanasolbaran ti pagdandanagan. Maawatan na tanti kapsat mo. Owen nga ron. Adakan ka na, no? Kaya't na kun ngay kasara. Okay, datamot kanyak. Ta, paspasurot hakken ka. Sika ti boss ko. Anya? O sige nga ron. Agkasartan iti kabiitan a panawan, Krisa. Kablawan kayo manang, Jerry. Agyaman kami, Jinky. Thank you, Jinky, ading ko. Itatanalpasan ti kasaryo. Ada napatag asagot ko kada kayo. Ha? Anya day tading ko. Jakon alaan ni Angel iti puderyo. Ha? Agpaiso, Jinky? Wen manang. Amok nga minadi mo baybayan ni Angel. Kan impatag mo iti husto. Talaga napatagan kanyak ti anak mo. Kasla anak ko ni Angel. Agyaman na kading ko. Agyaman kami, Jinky. Kinapuno na. Madaman tipan na kaipag na ti papeles kung agsubliman na ni Jabrod. Agabrodak manan, iso ada kayon ti makam mo iti anak tayo. Promise, Jinky. Saan may abaybayan ni Angel? Ipatag may iti husto, kat di minto pulos baybayan. Un, Jinky. Ipanamnama mi daytakan ka. Biyag ti tao. Sulsulti pantakon dagiti pulis. Parpartak ko pa iti agtaray. Sa narumbang amati liwantak dagita pulis. Uray anyat mapaspasamag. Jak tupulos ag patiliw kada kayo pulis. Pastrikan na kadagos na to. Ha? Anta ka di man ang inarabig mo? Asino ti itartarayam? Sino pa'y kuma? Dagiti kontrabida a pulis, ha? Kontrabida dagita tataw. Ay, so dati agbalbalin alapad iti pagsapulak. Imbis anak kaado ako ma. Saan? Tasumanipot dan tumot ngamin. Ulit pang aasim. Sabdang hamon ti kasang aramid mo. May sagmak ka laang dita. Yun akay. Di ka mabutang amabalod. Ay, sanak to amabalod. Tanala ingat nga agtaray. Kan didak mailasin. Takanayon anaabungan ti rupak. Siyak ti manantanagan iti kasang aramidam lolit. Ay, relax. Sana bale, tanalaing to'y nobyam nga aglemang. Jaktog patiliw. Promise. Please, dengan na kumamot Agabrodak, tapno dumakkel ti sweldo. Basta isardeng mo ti panagsipsiptot mo. Agikata ko ni ti trabaho kiti kinagwardya. Asi kasuwa kong ti papeles ko. Intun maka-abroad kanton. Sa agsardeng iti kastoy at trabaho. Agbalbaliwak ton. Intun adon ti kwartata nardo. Promise!
Oh, nagsapa ka mo na nagawid, Nardo. Wen, Jack nagtrabaho. Nag-resign ako nito trabaho ko. Tarugya akong nga ipagnatag iti papeles ko para abroad. Anya? Ay, apagisong nga rod. Kuyugan nak nga rod arumar. Ha? Papananda? Intaila ko dahito eh. Nginginaan arilo dahito eh. Kanto'y dua cellphone. Dahito ho. Tapno ada kwarta nga aramatem nga agipag na iti papeles mo. Ha? Saan? Jack kayat. Nagdiskitara ka sa bali. Jack kayat nga usarin tinagtao dito takaw. Ay nanardo, practical tibiyag itan. Ha? Ano ang tiyag sing-singpet? No agsaraaw mo ti tiyan mo. Basol tar aramidam? Wen, basol na basol. Nga madamo ti kunada pa nagbabawi. Oh, agbabawi akto inton makaurnong akton. Lulit? Malaala, kayo ganak. Antayla ko dayto eh. Adan na kontak ko apang hilakwak. Isabat ko laangan ti buyer. Jack umay. Aping agbakbakwar ka, Lulit? Masikugak, Nardo. Anya? Talaga? Oh, adan to na naktalulit. Wen, Nardo. Ala, ay wanang nga rin sigog mo. Tapno na salon at tungay pasay mo. Agtali na idkan dito boarding house ta. Di kan rumwar. Kaya't ko kumapay ti agtrabaho ngam talaga maditiriknak. Maulawak ken naglaladutak. Talaga kasta, taaginaw kakit nga ron. Mapit lang, tawag ang hinanang. Ipakamok ti panagsikugmon. Maragsakan lakit di dayjay taaddan ton apo ko na. No kasta mo laeng nga di kan agtrab-trabaho, Nardo anak ko. Agawid kayo dito'y probinsya. Tapno maasikaso manaimbag ti asawam, bayat ti panagsikog na. Tituyan ti pangituluyam iti ilaklakad mau. Wala na. Tapno makapanganmat ni Lolit iti presko prutas ka na natin. Ikaw na. Ken tapno makalangab iti presko nga angin. Tapno nasalun at daadwa iti agbalin nga puko. Sige nga rin na lang. Tagawid kami ni Timabi. Bye nang. Bye, anak ko. Jack kaya ti probinsya. Amo mat na irwamak dito'y syudad. Dito'y tangagnahan. Kit ure ag sublitan tumanin ano makapagpasngay kan. Sigurado boring ijay. Jack kayat, Nardo. Please, Lolit. Patgan na kumamat. Para kada kayo itisikog mo ti pampanunutan. Para iti pagsayaatan nyo. Nardo. Ura italaang apat ganak ba ta? Adun agun daway a pinahay na kadagitikid daw ko rin ka. Iso please. Agawid ta kuman ija probinsya. Ay, malala. Basta, ipasiguradom anasing pet ti inam. Amangan no apera mo ti inam. Saan? Nakasingsing pa datatang kinanang ko. Kastamot ten nagiti kakabsat ken kakabagyak ija lugar may. Sige, patgan ka. Ngam, no addadyak magustuhan ijay. Ha? Agsubli ak adagos dito'y syudad. Wen, promise. Agbalin kanto anaragsak ija probinsya. Agbalin ka prinsesa ijay. Kadi ka pulos pagtrabahuan. Anya, agawid ka ni Jay probinsyayo kunam, Lulit. Wending, tani, masikuga kon. Diyak ko makayat ang pilitin nakmat jay live-in partner ko. Ay sus, di maksayan man ang tigrupo. May kawa kami lakit di. Tani, awan ka nakadwami, Lulit. Nagsikugak mo't ngaminen. Diyak mo't lang makatrabaho no masikugak ding. Ta syempre, diyak makataray. Agsublikan to nga roda. Urayan da ka, Lulit. Wan, makitan to ding. Diyak maipasigurado. Si kagayam tinobya ti anak ko. Ay, hindi pala kaya't ka makita. Balasang ko. Nana, Pasensya kayon dito'y balay may balasang ko. Nanumulang nga may hindi pa nagbiag mi dito. okay lang, Nana. Malaala.
Aginanakay pailaang balasang ko. Tada kami ti makaamong aglutaw iti pangrabyan tayo. What? Pailakay! Natiliw mo untay manok! Uwin bakay! Ala balasang ko. Dito'y kapailaang wine. Agpaangin ka dito'y papag. Inak man agsukdal iti papaya nga isagpaw tayaw iti nite amanok. Nardaw. Apay, awan pa'y plano yaw ngagkasar iti nubiam. Nabayagan na kahit kung ikasar ni Lulit, nanang. Ngumdi na pa'y kaya. Kanayon ko nga ibagaday takin ko na. Oray, simple la kumakasan. Ngamsan pa'y kano anak kasagana. Apay ngay. Sapay masikugan. Huwag nga rin nanang. Ngamawan maramidak mo talaga adina pa'y kayat. Kahit amo ka dahin dagiti dadakkel nati panagsikugnan. Huwag nanang. Inyawag nan kadakwada. Lolit, babae timpas ngay mo. Nakapimpintas nga ubing. Kamaw dyan, anak. Ay, nakanakak madlaangan. Huwag nga ron. Naimbaglakid din tanaganak ka pa sakbay ti flight ko. Nardo, panawan da kami iti anak ta. Wen, tapno maisaganaan tayo tinapinta sa masakbayan ti anak ta. Nardo. Sana bali? Tadadananan kentata nga kaduam. Isuda ti katulungam ang mga sikaso iti anak ta. Ti da kabaybayan na kiti dadakkel ko. Lakay. Mala, mabait lang nga. Tayo nakagluti iti sidaam. Tapno makaigop ka iti sabaw. Hello, Ding. Hello, Lolit. Kumusta? Nakaanak ka din? Wending, madaman ti panagtanggad ko. Ala, ang gawang tagpapigsa, tagsublikan dito syudad. Ha? Di mo't nagabaro din ta sa awam. Uwan? Lukas na rod, nawaya ka manan. Mabalin mo manan ta kaniwaksay. At damo nagiti katuga nga mamang bantay iti anak mo. Maborboring ak nga roden dito'y. Nang ro na ita, taawanan ni Nardo iti podermi. Iso nga rod ako na ngagsublikan dito syudad. Anya nga'y tagbali na masakbayam dita. Awan na. Aglusyang kalaang dita nga agtagtagibalay ka nagawa iti ubing. Agsubli ka kit din iti syudad. Wending, mapiitan. Agpapigsaak pa'y basit. Akay, napanandya manugang mo. Una naman nga dala mapanagatangan ni J-Store ang mawamutain. Apay nga awan karagga aparador da ijay silid da. Awan mo dagitay kaus na ijayag. Anya? Nakalukat gabi ti aparador. Iso ang nakita. Nagtalaw sa amot ng timanugang mo. Imposible Panawan na din ti anak na nga gatas kong kuwana. Inka ngaming kitain ti aparador da basit ti karaganan. Ay, no bilang nagtalaw. Hindi niya aga po kumangay. Kaya nakasaysaya at tamagkin kuwana. Jak amo Awagam ni Nardaw. Taibagam ti kaawan ni Lulit diti balay. Awan ka di pa ngaging gay tananang? Ay, awampay mo anak ka. Rabiin, hanggang mawampay laag. Sumanangit pa'y mo ti anak yaw. Mabisin siya. Iso nga inyalaan minay ti gatas na takaasimay. Sige nga Rod, tawagak ni Lulit nanang. Bye. Oh, makapadanagmat ni Lulit. Sa dino nga tanti na panan na. Oh, Lulit, ang damag mo. Ha? Ni Nardo? Sigurado, naamuan ng tikaawan ko yung balayda. Sungbatam nga ron na. Taibagam tikadam manan dito yung syudad. Ay, sige. Hello? Sa dino tayo mo Lulit? Adak dito yung syudad. Apay nga daw ka dita. Apay pinanahon di anak tayo sa probinsya. Maburboring ak una yun ni Jay Nardo. Iso sorry. Sana bali Tadadanan kang tatang mo tamang bantay iti anak ta. Pang-aasim ko ma. Agawid kan. Urayin na kan ti anak ta. Dito yak pa'y.
Kayat ko ti manggad, Nardo. Maboring nga awan trabaho na. Andi ko matrabaho. Subliyang manan, tisigod nga aramid mo kasta ka di. Sorry. Ngam day ta tinakairwa makatrabaho. Di na ako mapagpungtutin lulit. Agawid kan ko na. Di ka kadimasya ni danak ta. Adda nga ro datatang kinanang mo ang mga aywan ken kuana. Basta agawid kan. Di mo subliyang tisigod nga aramid mo. Nagbalbaliw kan saan? Wan! Ngam sa pulan mat nga ro ti bagik daytoy a trabaho. Iso pasensya kan. No di ka mapatgan iti kayat mo mapasamak. Anya. Sige. Ada pa yaramidak. Bye! Oh, anya timbaga dya sawam. Pagaw-awidan nak. Ngam dya kayat. Dito'y syudad ti ayan tiriknak. Kaslaak mabagtit no adda akla ang ija probinsya. Nagboring lawunay ti biyak ijay. Dandanin agkasangay ti apo ko tabakay. Nga maging gayta, di pa'y nagparik na apulos ti inana. Huwag nga road. Uray ni Nardaw. Awan ka nun kontak na iti asawa na. Hay, manumot ti kasjay nga ina. Naiturid na tinang panaw iti anak na manipod maladaga. Huwag nga road kasi may iti apo ko talagay. Pinuray ni Nardo kasi may tasininaan lang sa amot tag. Laki di tawan nga road kontak na kinkwanan. Uli kastan, titungpal na. Nagbiti pa naglabas daldawaan niya insan. Agbakasyon ka man na ni Dya Pilipinas iti mabiit. Wala nga rin kasinsin. Ngamdya ako nagsubli dito abroad. At damot pasit unong kon. Isong agbisnis aklaan ni Dya pagilyan tayo. Tapno maasikasok pet anak ko. Ay katuan atan Ubing pa'y dya anak mo. Ang talaga ka di asaan na nagparparik na ti inana? Awanin damag ko kinkwa na insan. Nakiasawa siguro niti sa bali tayo dyan. Kat kumusta ang tirik nam insan? Nakailiw-liwag kan? Huwag kasinsin. Linipat kong tinapalabas. O kaya kitan. Ay kuwan Sana balit ang damot anak mon. Ang mabalin mo tamot ti mga sawa manan, taubing ka pa insan. Narigatagso iti patapos insan. Isadyak pa'y masungbatan dayta. Daddy, agyaman naktasimang putkan. Piyanak ko, takil kan. Kaili ko unay. Kailiw ka mat, Daddy. Di ka nagsubli ijay abroad, please. Wen anak ko, saanin. Agtalin na eda kung dito balay. Tapno makadinakan itag na nayon. Yehey! Thank you, Daddy! No kasta, di ka nag-abroad, anak ko. Saanin nanang, kumata kiti untamano alugan. Uray tayo nalakalaing, pangangkat ko iti kumpurmi amaila ko. Ay kawan, anak ko. Tapno maragsakan mo ni Pia, tanay. Pinanawan lang nga rodon tinana. Saka pa'y lamaya dayo mo kinkwan ay kasi may. Uy nga rod nanang, kahit ko bayabayan tanak ko, bayat ti panagtakil na. Daddy, ag-deliver ka kadi iti lakom anateng ita? Wan anak ko, yung inakpe agang ka ti Jesudan. Sumurot ka? Wan, Daddy, tawan klase kita. Sige nga ron, ingkagrubatan anak ko. Takumuyog ka kanyak. Tapno adda kay istoryak itilugan. Daddy, adda babae nga agtaray-taray iti nga ti kalsada. Ipaigit ko pala ang tilugan. Bagtit samot dayta, nagdungrit. Wan anak ko, napukaw na lakit di tilimbong ti panunot na. Ala, nagtukawan iti nga ti kalsada Dito'y kalanga. Inak ibagang agpaigit, tamangan numaatalan anak. Sige, Daddy. Kapsat, agpaigit ka. Tadelikado tara aramidam. Magkure ka. Lulit? Si Kadayta? Wan, lulit tinagan ko. Lulita, lulit.
Lulit, umay ka. Paigid ka. Wala saan sumurot ka kada kami. Umay kan, tailugan da kan. Manjak, abay, ikan nakiti kwarta. Ikan nakiti ka na. Wen, alam, umay kan Lulit. At damakan ijalugan, umay kan. Ay, Nardaw, nakakitaan yung ngay kan nilulit kan. Daday, apay nga yakas jay mo dyan tilangan na. Nakita mi dya syudad nana. Tulungak ni Lulit, takaasingat. Ha? Ha? Itilikudan tinarabid na kin ka, kaya mulat ta tulungan na nakaw. Wala nang, tapno agimbagan. Kat adamatan mayam amok kinipiya nga inana. Ha? Ipadoktor mi ni Lulit nana. Barang maagasan pa'y, kat apaman nga agimbag, isuntunti pa nang yam amok kinipiya. Apay nga ipanaw mo ni Nana Lulit, Daddy. Wala na, tapno agimbagan. Ipan ko iyo ospital. Apay atul tulungam. Amamum ka di, Daddy? Uwan. Amok ni Lolita, anak ko. Daddy, nabayagan akayat ko ang makita ti inak. Ngam aging gaita, jakpay amuno sa dino ti ayan na. Anak ko. No damagag ka da lolo kan lola. Kalaat ka no ang nagpukaw. Ayan na nga tan. Sarabale, taumadanin ti pan nakamamum iti inam anak ko. Ha? Pagkunahan nyo ngay. Amuyo ka diti ayan na, Daddy. Sa pulan tanto, anak ko. Anak ko. Nasaysaya at no ibagamon ti pudnokin ni Pia. Ibaga ba ni Lulit, tinana? Ibagak to pa man nga gimbag ni Lulit, tatang. Kaanon tupay ngay? Ibagam kidliitan tapno maamuan na ti pudno akasasaad, tinana. May mayat madlahag no gimbag pa ni Lulit, tatang. Sakon tuyam amu iti anak mi. Sana bale, tanak ko na ti doktor. Nga danam na mga agimbag da asawak. Daddy, mabalin ka diti agpakada? Ha? Papa naman ako. Sumurot ako makadakasinsin ko a Joy. Mapan kami aglangoy ijay bye-bye. Kaya't ko ngamin ti aglangoy. Ay, saan? Di ka mapanudidak kadwa. Di sumurot kayo. Sana na. Taado ta aramidak. Agdilibrak idilako. Alan uri syaklat ang arudan ti mapan. Adamot daan ti kan angkel akadwami. Adu kami amapan. Please, Daddy. Alang arod. Basta ganad ka ija, ha? Di ka mapmapanita dalam. Tadi mo amuti aglangoy anak ko. Narduan ako! Ay na, nasayatad na kan. Apay ajak makontak ti cellphone mo aya. Kanuray nagiti kakamsat mo, di na ka makontak. Ay na, nako aya. Ni Pia! Nalmas ka rin ijay bye-bye. Katsaan na naisambot ti biyag na ijay hospital. Pia, nako. Apay pinanawan na kami maten. Apay nako. Pia, apo kaya. Apay apay nako. Tinakapasamangan ni Gastoy. Apay nanan. Kaduang butan ni Lulit na nagaway na nakaw. Naimbag nga orasyon, nanang. Ay, lukas na. Naimbag ka, Lulit. Uwen, nanang. Pinagawid na ni Lulit, nana. Tanimbaganin. Nga magtultuloy ka nulat ta. Di pa nagagas na. Nasaya ata. Naimbagan kan balasang ka. Isu na lang ta. Sayang. Ana, pastrakan da kami pa nanang. Apay di na kinuray ti anak tanarto. Apay.
babawyak tijak panangyam abuken kaken kuana. Iti si bibiyag pa itanak talulit. Takayat ko kumahasurpresaan. Kayat ko anaimbagan kan. Sa kantuyam amuken kuana. Umkas jay matan tinapasamak kan kuana. Nagsakit nga lunin. Anak ko, ladawan mo lang ngiti para ko pa kita. Pakawanan ako ma. Ado tinagkurangakin ka, anak ko. Iba't patik ka unay, Pia. Nardo, pakawanan nak gapo iti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Kaya't ko asulnitan tinagkurangak iti anak ta. Awan mo tan. Lolin, babae timpas ngay mo. Awan nga ron. Adan kasukat day di Pia nga anak ta. Lolin, kat pang-asim ko nga. Di mo panahon ti anak ta, please. Talaga saanan, Nardo. Ipamaysak nga si kaswan ti anak ta. Diyak kaya ta panawan. Oh, agyaw na, Lolin. Ala, agawa nga rin papigsa. At no makapagkasartan. Uwe, Nardo. Kati ka rin. Diyakon aramidin ti kas, iti inaramid ko iti kalabas. Balbaliwa kon. Sulnitak tinagkurangak iti kalabas. Babaan ti panangasikaso ko kada kayo iti anak ta. Oh, agyaman na, Lolin. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Nardo.